I mean, did you ever look at a dollar bill, man? There's some spooky stuff going on a dollar bill, man. I mean, and it's green, too. Meni je ko škleba smiješno što to tak dobro ide zbog tema. To ne ide jedno bez drugo. Ne ide škleba bez bog tebe. Ili je škleba bog tebe ili je ništa. Nema, gdje si škleba? Gdje si škleba? Bog tebe. Gdje si škleba? Bog tebe. U svijetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo, u njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se sve raduje. Tamo su kuće od čokolade, prozori su od marmelade. Tamo svako radi ono šta hoće, tamo raste svako voće. Ali sve ima svoje granice, nisam pretjerao danas ni s alkoholom, ni sa nekim humorom preko svake mjere, tako da mogu još uvijek, ne se nemoj smijeti, evo to, pol mi je neugodno. Prva stvar. Kako je on meni mogao ponuditi da si ja kupim 2 litre vina, ako sam ja sad deprimiran i da ne raspoložen, ako ti popiješ 2 litre vina, ti budeš najsretniji čovjek na svijetu, a ne onda će biti tužna iz rigotina. Ajde, dođi to u kurac, dođi to dobro. Šalim se. Sad sam mogao u cestu me ugotinu. Davo je forić snimati. Too much, such a big guy. Too much is not enough. Oh no, too much is not enough.